But check o post ni bi ko akọ comment ni ona ga shi everything but check content bi ke stay with about after because o videos pia mi o ko da ni o da wa okay o content bi e na ke straight anya me ni ko worship blogger no be menene wo hiele phone ko shi videos comment trending online aga comment tag me can be aga me ba ni me ke ko ka ke can be shi to ma vie nga wo fi o ko le be ni mi na le nga we le bo na le nga o shi no ni mi jomo ko mi ni mama wie as a worship blogger me pi send o mi ni bi pi e ko me ni sanima wie ni je ko fe e ko me ko wie e ko le e ke no yakuba shi no ni mi ifilo ake ne ke wie mo ne ke wie e ke check mo baba no ni discuss yo to mo e ko le mi discuss no ni ba anakwale nu elele ni ba inye ma wie no ko ni mi mali e ko le mi wie abo hospital na promise waka ba ma 1 year ne government abayo 4 years ni 1 year ehu ni won bi ake ni na kan project how far expect ya ke la kan project can be sane mi fe fon at least wo MPN ba ye MPN ba ye ha me fi o ko pe ba ye ha teshi me fe o teshi no fe teshi no ye gbani ebio okay how far with our project no can no afanfa she mi no ni batabia ni yo ne sometimes ke okay oyemuku isumo wa mo isumo yo twi mi ona ke moko weno ko ni bu ofilo akela kan we mo ni mo yo mo ye ni egbelo ni ebemi na kan ni mo je na kan fio allo mo e boy mo de ni me we egbelo ono no wa fe no ja ke shi ni bi ni me fio ke wa ma no he ba project because na kan mo akele ba je me ake e ba fe ni ke halere nche akele ba ake e ba somo ma ni ma shika ni piole ma